tugire Kristo. Mbega mana ko ngufise icyo notinya ni iki? Ubu uri mu minwe yawe ntacyo yo kwinona kuko umuzigamye jewe ngendera hose ni mu minwe yawe niho nguma wishimiye bigamana ko ngufise icyo notinya ni iki? Dawa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryubahe mu buzima bwacu nyaguhora ku ngoma. Turagukengurukiye cyane n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose, kuko uri Imana umugira neza, uri Imana umutabazi, uri Imana umurengezi, kandi uri Imana umurenganuzi. Mukama naco twaburiye mu bubasha bwawe, Mukama naco twaburiye mu mbabazi zawe, Mukama naco twaburiye mu rukundo rwawe. Niyo mpamvu muri iyi saa ya saa sita tuje gucana igicaniro c'amashimwe, tudashingiye ku bidukikije ahubwo dushingiye kuri uyu mwuka w'abazima dufise. Mukama Yesu Kristo, wewe rumarantimba, Yesu Kristo, wewe mukiza w'indwara zose, n'indwara z'amayobera, n'indwara z'amashetani, n'ibisuzuguriro, n'imibabaro n'agahinda, wewe ubikinza, wewe ukangamira imiyaga tutazi yazananye igahagarara, wewe ucecekesha amajwi y'abambuzi, wewe ucecekesha amajwi y'abarozi, wewe ucecekesha amajwi y'abangushi. Yezu urukundo kigongwe, Yezu mahoro yacu, Yezu ubuzima bwacu, Yezu mushobora byose, uragahorana natwe, uragahorana natwe Mukama Yesu, kuko uri itanguro n'iherezo, uragahorana natwe Mukama Yesu, kuko uri isoko ry'ibyiza byose, uragahorana natwe Mukama Yesu, kuko ata kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe. Turambaje amaraso yawe meranda ngo adushire kwiga icaniro cy'ubudahangarwa, turambaje amaraso yawe meranda ngo adutyorore ibyaha byacu byose, adutyorore ubusambanyi, adutyorore ububeshi, adutyorore ubusuma, adutyorore ubwicanyi, adutandukanye n'ubwambuzi bw'ubwoko bwose, atyorore indimi zacu zivuga iby'ibyiza gusa, iby'ukuri gusa. Mukama Yesu, amaraso yawe adutandukanye n'igisokuru kibi kirimo impanuka z'umwuka, impanuka z'umutima. We Yesu Kristo, gahimbare kacu. Yesu, kuvana kera wamye ugendana n'abantu, ukabahembura, ukabakiza, ukabavura, ukabatabara, ukababora, ukababwira ibyiza bibararire. Tugire Yesu unyuze muri mutima w'umwiranda, tugire Yesu ukoresheje indoto zacu, tugire Yesu ukoresheje ijwi ry'ubuhanuzi, utubwire icyo twokora. Akira uyu mubavu wacu, ebi byacumi by'abana bawe bigera ku bitaro bikavuga, byagera mu mimba bikavuga, byagera mu butumwa bikavuga, byagera mu bakobo bikavuga. Mukama Yesu Kristo, uhumugisha abana bawe, hezagira ibiganza byawe, kundwakaza uruhanga rwawe, bohora ingingo zabo, babohora inyatsi, ubabohora imikoshi, ubabohora imivumo. Hezagira amajambo meranda ndi gusengeramwo, kugira ngo Yesu umubavu ntihagire na kimwe kiwutegera. Ubutware bw'ubuperesi ndabwangirije, ubutware bw'ubumedi ndabwangirije, isi ikoreramo kiranga ndayangirije, isi ikoreramo dagoni ndayangirije,
ndayankirije, isi ikoreramo Ashera ndayankirije, isi ikoreramo Tamuzi ndayankirije, isi ikoreramo ubupfapfane bw'ubwoko bwose, isi ikoreramo bene Zazeri ndayankirije, isi ikoreramo Muhindo isakuriza abana b'Imana ngo batsindwe ndayankirije. Urakoze Mana mutima mweranda kuzanya amajwi mweranda muri twebwe, urakoze kuzamuye amarangamutima yacu, urakoze kubitubabaje udashimye ko biherana ubugingo bwacu, urakoze Mana mutima mweranda, urakoze bwisho bw'abakristo, urakoze mutima uduha ubwenge, urakoze mutima uduha guca bugufi, urakoze mutima utwuzuza ingabirano, tugaheza tugahura na Kristo mukuri ku ijambo ryiwe, tugatabagwa tukanezerwa tukabohoka kandi tugateturugwa. None rero Mana mutima mweranda bwa bwenge buzane bukore, bugere mu ndoto z'abana b'Imana, bugere mu bicaniro by'abana b'Imana, twadukwi yabibavu data uyu munsi agira icyo arahiye ku buzima bwacu, ngo wamaze kubikora neza. Imana yaravuze ngo ndaraye sinzongera gukora ikibi nk'iki. Mana twarasobanukiwe ko impamvu duhuzagirika hari igihe udutererana, kandi ubizi igisokuru cacu tuvukamo. Dawudi yaravuze ngo nubwo nagerageza kuko mawe mu byaniwe yasamiye. Erega Mana ko tuje kukurondera kuri iki gicaniro, erega tugirire neza. Iyo operasiyo y'amavi y'ubumana, iyo operasiyo y'amavi y'ubumwana ndayase Yesu, ndayase uzobukoze, ndayase n'umwana kiri muto, izi anestesi zimutere nawe, kubw'ukwizera kw'ababyeyi biwe, kubw'ukwizera kw'abakunzi b'ababyeyi biwe, kubw'ukwizera kwacu, iki gicaniro ducanye. Turasa umudayimoni atuma ibihimba byacu by'amamwimbugita, turasa umudayimoni aduteza ubugumba, turasa umudayimoni aduteza ibyankiro, turasa umudayimoni aduteza agahinda, turasa umudayimoni aduteza imibabaro, turasa umudayimoni adusuzugurisha. Mu izina rya Yesu Kristo yavuze ngo izuba ricaka nkwiye gukora umurimo w'uwamamagaye. Nanjye izuba ricaka, ururimi rutaragoba, amaso aciweza, amatwi acyumva, amaso agisoma biriya bikemera, amatwi acyumva iby'umwuka avuga, amatwi acyumva iby'imitwaro y'abana b'Imana. Ndaje gukora umurimo w'uwamamagaye, ndaje gukora umurimo naremewe, ndaje gukora umurimo wo gutabara ubwoko bwanjye, wo gutabara ubwoko bw'Imana, wo gutabara abana b'Imana, wo gutabara abana ba Rudasumbwa, wo gutabara abagikekereza cyane ku buryo bw'umwihariko bari mu uyu mvukano wa Studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Mutima w'Imana kazi kugira ngo byemere igiza kazi, kugira ngo bikunde iby'igikundiro kazi, kugira ngo bishoboke ibyamushobora byose bikorekere muri twebwe kazi. Urakaza neza, duha agahimbare, duha amahoro. Wa mudayimoni waduteza kwiheba hoci, wa mudayimoni waduteza imibabaro hoci, wa mudayimoni waduteza agashinyaguro hoci, wa mudayimoni waduteza igisuzuguriro hoci, hoci, hoci. Genda 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 genda, turakwirukanye. Umukama Yesu ari mu buzima bwacu araganje, kandi tuje guhembuka muri uyu mwanya. Amina amina amina, aleluya. Bakundwa b'umukama, aho muri ku mpande zine z'isi, erega nyakirira amahoro ya Kristo, erega nyakirira urukundo rw'Imana rube muri mwebwe, erega ububasha bw'Imana nibukorere muri twebwe twese, kugira ngo isi iramigwe kandi isi irokoke. Duhereye mu gihugu cyacu cy'umuzagazaga, igihugu cyacu cy'amata n'ubuki, igihugu cyacu cy'ibare cya Rudasumbwa. Alo 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 alo, esi cyoma ukagira izina rishasha muri uyu mwanya. Aha, mukisa aravuga ngo akandi kabaza, kandi ngira kari kabajijwe imyaka ku bijyanye no guhiga umuhigo. Ni ngombwa uwuhigire aho wubakwa mu ijambo ry'Imana. Reka ubundi n'ahandi twabwiriza guhoza umutima. Burya nk'ubu mumaze kumva idini bugumva ngo sakanu kakadumbi, haba hagutse burya nuko mutabizi, haba hagutse gose, iba ari sanzure, niko isi y'umwuka ivuga, iba ari sanzure. Icyo rero niryo kosa abakristo bafise, ni ukuvuga uko yavuze ngo, ni ukuvuga wanashaka icyo ngira mvuga n'ikijyanye n'igitekerezo cyiwe, uko yavuze ngo ntushobora kuwuhiga ubwira Imana uti niwankorera iki nanjye nzorihira
umugwayi imiti y'amahera angana uku n'akarorero ntanze ndasabye musobanurire mwaraheza agiwe n'akarorero utanze kandi niko koko mugasiko kuri ijana ku ijana ndababwira impamvu ubundi mu buzima bw'umuntu aragutse cyane usanzwe ahantu benshi sibyo urafise umubanyi azuka murahurira ujya n'igikorwa cy'urukundo urafise umubanyi azuka mu amazi avuga ati nshaka amazi ashyushye sinebwa cyane imbabura none byo kuyasubira ibyo nimushobora kumva akamaro kabyo muga nkanita uri Acacia Love Today ni ukuvuga ashobora kukubwira intahe ugatangara nigeze kuba ubuzima bumaze kwanga burya baravuga ngo umukene na nyina aramwanga ngo byago byagengo n'ibyatsi ni mu bisango arengana ushobora kuba nigeze kuba mfise umubanyi wanje quartier ngaho muri Gitega hoye uwo mubanyi ntiyarapanze sinari imanze nta myaka 3 twari tubanye nashitse nsanga ari muri korale yantu kwisikrisare mbo yari muri korale menga ku paruwasi ko sikrisare ritanguye vuba nsanga n'umukristo ingenda nyigenda na furare mu bitugu niwe muzimya muriro nari mfise wo mu fonctionnaire abandi bari abantu b'abanyagihugu bo haruguru mugamo wa fonctionnaire kandi mu banyagihugu babyuka mu mirima yabo mugabo twakora kuri orere hafi imwe ko yari yigisha no muri fondamentale nanje nkigisha muri fondamentale byumvikana ko ari ibintu byinshi cyane byari biduhoje sibyo yasa yarakiri muto n'abana bacu barababa turashika tuwagenzi ni wa muntu basi ngira ngo watetse n'inyama uvuga uti ndenza ko mu rusozi ibiri z'abana biyo kuko inyama n'akarorero nanze ubundi ibyo nari byo jewe nakonda mu buzima bwanje n'akarorero nanze mugabi yaba hari urukundo mu bantu kabakari ngware baruhari mugabo uwo muntu ni wanatanguye kubona message sibyo message ivuga ibyanje iza ku mugabo wiwe kandi uwo muntu ni waranyagereye burya nimusaba Imana muzayisabe ibarinde umwiyorobetsi gusumba kubarinda umwicanye kubera iki ni wa muntu umugabo yaca ko ngwangire ko amatoza mugaje bwego ingene ubwira ko amatoza ko sinari gafkeke nkungaza mu ndiko ndimesurira ngo uziko umugabo wambariye ngo yakubuze ku telefone ngo hari umuntu ngo amubwiye ngo uri muri kopeke maraso yetse agasanga ndiko ndamesura ibihuza nta na korotire twari dufite ngo uvuge ngo hari ko portail twari twagirishije ibintu by'urugo bw'ikana na portail nani ibatigaririko twinjiye mu muryango wiyo kandi warafise amazi twe twatanguye kuzana amatara nta mazi twari dufise twavomiwe mugabo naho kuvomiwe kugira ngo twevite ingware nta nuko twigeze tuvomiwe namusaba amazi yo kunywa gusa amazi yo mu kabido yo kunywa mugabo ibindi bakaja kuyava mu mwonga umunsi umwe cyo nagomba kukubwira ngoma nzamukire ko mukubigisha umunsi umwe ibyago bimaze kunyagira umuryango w'umugabo kandi warabana muramukazaje kandi warabana n'umugabo na musaza we bakirukana batuvukana ngasigara muri ico kizu ndi jenyene ndi igicibwa cyo kubundabunda icyambabaje niwe nabwira gahinda kari mu mutima wanje naramubwira ninyegeza mu nziyo mugasinamenya ko ari uruda kubera iki jewe amakosa yanje je sinzi guhishira amakosa yanje mu bintu nazi ngiye naco gituma n'Imana yanabaye genda umunyamakosa ntuzonyikeke ngo ndasamba nutambonye kuko samba nibiranga umusambanyi byose babindanga kandi nsenga ibiranga umusenzi babindanga kandi ndimbore kubiranga imborego babindanga sinzi kwiyorobeka mu buzima bwanje ngo ndi gupancereka ngiro ko oya niwe ko murevyo nanira kuraba mugaje sinzi kwiyorobeka no gusa icyo narindi mutakinguye musi no kivamo icyo nico nabise kwikoza kuko nk'ubu hari igihe usanga bigoye icume nga ucira urubanza ni kuvuga rero umunsi umwe yasi umwana w'umukobwa atunze yiga mu mwaka w'9 atunze apana wiwe twana neti nza numva ndamubwira nani kubera iki sinateka bari barantwaye abana nari inkenye naguma mbundabunda naguma ninyegeje kwera amadeni y'abantu nukuvuga nakorera kure nari suzuguritse birenze ari urusazi gwidumira benabo rero jikintu kimbabaza abana b'ubugingi gituma musinziriye nta muntu mwasangiye ruwanje nta muntu mwasangiye korari apfaje kuguraba ngo guserutse kagoma no kumenya n'amakuru yawe mugabo indaya imboregwa iziguye inzoga ngo uboregwe cyangwa ati n'ubundi jama we warahwereye gombureke ziraza zikagusanga niyo mpamvu Kristo hari imivumo 13 yasitse ubwo busenzi sibwo
ndaje ndiko ndabazana kuri ca kibazo ca wa mukristo siwe ndiko ndishura mugabo ndaje nikuvuga rero ikintu cabaye ni igiki umunsi umwe hariho ukuntu narose uduhera nahitana n'isashe y'ibitumbura canke ngahitana ipaki umukate nkabishira ngaho ngaca ngumana amazi ngumanya amazi kandi nama niteze ko umunsi umwe nzogwa mu barabara ngumanya amazi ngaca sinzi ukuntu nikangwe ndavuga ati burya nzohora sabana neti ahishije hajya bahishije nkazohora canshira kwa amazi ashiriye kwa amazi acanshira amazi mu teremusi kuko nabafisa ajya amajana ajya mu gakarato kandi nayo yo bayandi gafundikira mu teremusi birakundika ndabapfinze inabuja no mukristo ngendanye ahora ni furare kubitugu yahoza ari umugenzi wanje kandi cyadutandukanije siwe oya ni jewe nyene nabonye ko ndiko ndananiza abantu nga prefera kwiyugarana nawe ko ndiko ndananiza abantu kandi nabona umenga abantu bose bashobora kuntanga kubera iki nari maze gufata muri telefone message ziwe yandikiye mugabo wanje n'umugabo wanje mwandikiye ndavuga nire mugaje sinari nzi guhara umugabo ngo namufatanye ngo bakobwa ngo abayango abakoze oya iryo kosa nakyo narivize kubera iki naho nzi ko natiyubasi je nziyubaha muriwe ahubwo je nziyubaha kugwanje ruhande ndamwicecekere ningora sida newe nawe nakundi ko n'ubundi umusambanyi we naco mfise gukora ngo muhindure nigikunda iryo hame nayo narivize kandi n'uyu munsi wigize imbundeka je singukurikira uwo ngabira Imana nayo amaye ahubwo gusa nkwamira ibyamwa nkareka kugucira urubanza ico nasezeranye nawe kugukora nkakigukorera nubu nico kizondenganwa nabwiye Imana ati ubundi narishaka nari kwiromara ndabw'Imana ino kugira isezerano ry'wasinzogice ngo ginjiye mu wundi mugabo nihanye ibyaha byanje byose nzorera abana zobyara nabona abo twabyaranye n'abazobyara nta mwana y'ingogo ico kitiwe ko nimba mushowe kurera imfuvyi zo hanze mwere murere n'abagabo b'imbundeka bo babyaye cyangwa mwemere murere n'abagore b'imbundeka bo babyaye ngo ni mugomba kurondeza amadene muzotanga ko n'abapfumu muja ko barababyarira mu ijoro ntetswe bagiye gusambana ku mugaragaro ico kitiwe nikuvuga rero iteramusi namuhaye namasiki iteramusi ngiye ku kazi mfise nk'akazi cyangwa ngiye mwavuga ati we nuyishe ucushuriza amazi tujya dukara twanyuma mbere kutuzimya ucushuriza amazi ko na shofe ona rimfise ucushuriza amazi ushurije amazi ucushira mu teremusi ndaza kuyitora iyo umugore ambwira ati ndasubiye kuyibona no nganzo nayimena umugore muzima arancira urubanza nabimbwiye nambwiye ati Anita wowe waramenje wowe waradekonye ntidushwanye naco urumva ubwo ati suye kuyibona nga ahubwo rero kandundura akanyegeza abana banje bakaca ngo motara arabatora bace kwa mura mukazanje ngyamye nababwiye ati banza murabenye ko wanyu iyo abatutaje tubimuga mu isi y'umwuka no mwipfurije ikintu kaco mubayeko mugabe ico naco no kwipfuza kuko umuntu arakabigira uvuga uti ni ikigugu nagazi warize muri gamugatera musubira inyuma wabaye mu Kristo utera umupagani mwabangushimwe umunsi wa mbere nkubitwa n'umugabo narekeje we kubyara ari mwijoro ubundi n'abagore benshi je narekeje kubyara narekeje abagore babiri gusa niwe narekeje ubwanyuma mugabo akavuga ngo ndi mu bagabo gati none mu makeri nubona ko atari hari ndara kwijoro na nyina we wanandembemba kandi ga yarafise n'ikibazo yarafise ibintu by'ibirozi banamubaga nuko n'umuryango we wari wabo ndari joro ryose kandi ko duso turara tugera kuza saa 8 z'ijoro twahagurutse saa 3 tuva kuri hospitali y'Igitega uwo munsi ibara riragwa sinarara mu nzi we n'icakunda ibara riragwa ubundi je umugabo niyo namubisekesha shaho wangu biseka 3 gusa hari kintu kiziyo nizako bizongera gukubita izoje zimukara ndabivuze nkayi uwabibwiye Robowamu akabikora kandi bikoreka utazamuramenyera kuzamura kubita umugore so gukubitwa mutari bwabirane ngo munezerwe musangira urugo mureke aravuga ati teramusi y'amazi ashushe ninde yibona ikinju nani kinju namara n'amazi nanwaso no munsi nani kinju namara nuyimuha nzokwirukana ngo hayindara umwana arambwira ati basi nzohora uwo mwana w'umukobwa basi nzora kuko naranda ariho n'ukuntu naranda ndamuha impuzu arambwira ati kuko umwana w'umukobwa aciye bugufi ariko nari mutora mugaca mushira mu ishuri bwarige motora ntimubaye bibakwiriye byose urumva umubanya none inabuja twabihuriza ko ni nawe yari yarabimbiye nguvuga uwo yari umugore twakundanaga
ndibuka ko rero n'ikanzu iwe nigeze kwambara mugabo we yamusirikare ya Gisomali yamuzaniye ikanzu asanga ni nini yanje nari munini ca turaguza nanje ndamuhiyo nari naraguze yakunda yiwanje zijya mwambara mugiye nko wa mariage nawe acamiyo we amabige ikanzu bifise ibikwembe nanje ndamuha ikanzu yo kwambara uri nka marene ya mariage turaguza nyene ataco ngiye ko tudaharuye ngo ni ibiguzi umuntu none umuntu tutari dupanze ego wabasumbye umuvukanyi wawe ari murambya nawe muri kumwe kuko niwe muzimya muri rubufishe niwe n'umukozi agenda ugasigara n'umwana wiwe baragenda bagiye kwishura bose agasigara iwacu imisi ndekipe gukosora twicamo tugakosora imana nukuvuga amazi yonyene rero buriya umwana w'umuntu n'ikindi kintu hari ahantu henshi gukora mugisha nuko mutabizi hariho senga gwara ntibiri ngombwa ko senge wamuvuza hariho mama wanya gwara ntibiri ngombwa ko mugurira agafara cyangwa mugurira agatenge sibyo ibyo bintu rero byo kuvuga ngo nizumuhigo urashaka kuhigira no kuri uwo muntu buriya nagenda abwire ko nibyo mukorera ababyeyi banyu mwe mukwiye kubihiga umuhigo ndababwira impamvu umubyeyi wawe none nanaheza abana murumva bugabe ikirere n'ababyeyi babo umubyeyi wawe ashobora kukugirira igafa kugiriye ikugara ikirere cyawe ugatangara ukamuha amafaranga akavuga ati n'ubundi jewe ndapfuye natabizi akayatwara kuragutsa none we utabanje kuyakura ko ica 10 ngo yashire ku gicaniro ntiwumva rega bivuma n'imitsi n'imvana n'inandara so aravuze ngo ntushobora guhiga umuhigo uvuga ngo nihabiki nzovuza umuntu hanyuma bigirike ndamurira fagitire mbe bikuye umuhigo urawuhiga mugabe kibi cyuguhiga umuhigo ku gatwe kawe hari ijambo ubuvuze riri mu gitabo cy'amategeko nukuvuga ubundi Imana muzora mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa na Petero na Paulo nibafise umuhamagaro wani waje koma ubwo Petero yakurikiye Yesu Kristo baragenda sibyo Yesu Kristo asigara abigishwa arabwiye ati genda mu Kristo yose kandi amuco wose mugende mu wabatiza okay muyuka abigishwa Yesu Kristo amaze kubacamo kabiri bamwe bakabatwara ku musozi wa Tabora aho yihinduriye abandi ngo yasanze bariko birukana amashetani bahungira ngo twerukane kuzyangiye baza gutanga raporo okay sibyo nawe uratanga raporo ku Mana ariko biba bisaba ko wagize igicaniro kuki jewe ushobora kumikina nkawubwira ni okay waze wacishije ko disiwe bacikishije ko ico kintu nikizogira umugisha nkuko uzotanga ikintu ukatugwa kumugisha bishingiye ku kirere ico kintu kigiye gukorera kandi na wa muntu kuko buriya nabigisha bijambo ry'Imana muzobabaze neza abakozi b'Imana Imana yabaye cece n'abanotsi buriya birazwi ko badatanga ibyabatabwiye bafise uwo muntu rani wizera uti Imana yarakugize sibyo none ubundi Imana yarakugize iki yarakugize icitegerezo cyayo igushiramo ijambo ryayo kugira ngo ritugereke Imana dukoreye bitangaza urya ari mu mutima wo guca bugufi harimo umutima wo guca bugufi Bibiliya iravuga ngo Tobiti impamvu yabikoze ari wenyine ngo bose bari baramenye ibanga ngo birengagize itegeko icya kabiri ni kubera ki Tobito ikintu kimwe cyonyine ari hano ahubwo yasangiye n'abantu barasangira baragenda bagasangira bugiye ushiriye umuntu byababwiza muciye musangira kugira ngo nanikeke kumunwa cyawe uzoraba amashikano ga nibundi iryo shikano ryariho muri Israel nukuvuga waragenda mugace mwicara mukarisangira iryo ryaba ari shikano riherera wenyene ritaja kugera handi urumva ko nawe uri umukristo ibyo wobikora mugabo nimuzobiye inuze ya cyane kubera iki iyi sinimbi irika abantu kandi ububi bwayo Imana yaburekererekanye ibona nimba Petero nabigishwa bamaze kuzura mutima mwandi ikintu cya mbere bakoze kibu bwa mbere kandi ababwira ibibi bibiri ikibi cyakozwe nabigishwa ba Yesu Kristo n'ikibi cyakozwe na Paulo nabo byagendaga na Benaba Timote Yesu Kristo Petero amaze kumwihakana babaye babaye mwose agiye kwiye mu byasigaye abigishwa bangahe mwibaza indwi nimwaze ngo havuye mu Yuda gusa bongeye gutorokana Kristo amaze kuzoka muzosome neza Bibiliya Paulo umuhamagaro umaze kumusagata bagize baramutaye ninde yamutaye mwibaza ngo agiye gusambana cye kuraguza yogirane yagiye mu murimo bari kumwe na Paulo muzonyere kugwandika gwiye zonyere kugwandika gwe mwibaza Baranabe ko atacu yakoze
Baranabe yarakoze yongera arakora mugari imyonora kuri Pawulo gushika avuga ati kiburyo nkibubafu raba Loti na Burayi. Ikintu cyo gukora kukwawe birasaba iyindi mbaraga, birasaba ibindi bicaniro. Niyo mpamvu y'Imana ibashiriyeho akantu biriya avuga ngo nimwaba babiri cyangwa batatu, kwari ndavuze ngo nubu mwukaza icyo kintu ubugikoze ku gatwe kawe n'umuryango wawe, sibyo? Ubundi hari ibintu bisanzwe byikora muri wewe, usanzwe atamubanyi yoza gusaba pastor muri ngo yimwime, nta mubanyi yo gusaba ati ndahurira ngo bimwime, nta mubanyi yo gusaba ati merekeza kwa muganga mujero ngo bimwime. Ibyo bintu biri muri iyo sasa, sibyo? Ni nyenyera mu bwami bw'Imana bamaze kuzura mutima mweranda ngo bagiye hamwe byose babishira hamwe. Hananiya na Safira baravuze, rega Hananiya na Safira nuko mutabizi ntibabigumije byose, baravuze ngo reka noneho kumbure bobo baryohewe n'umunezero umugisha afise gushiramwe ibintu byose, aravuga ngo reka noneho, sibyo? ngo tubahigice ngo ikindi tukibike. Ushobora kwiyumvira uti ngira bavuga bati kumbure n'ibyanka tuzoronka twisembereza, ubwo n'ubwibone uko n'ugukekeranya mugani gihe ujavuga uti nawe tuzotangira hamwe tuzocekura nditange nakandi, ubwo nuki n'ubwibone ubwa mbere n'ugukekereza ubundi n'ubwibone. Ucuge n'usome mu gitabo cy'amategeko 46 unongera unacuri kugaruke kuri 16 subiza inyuma gato. Nukuvuga iki gitabo cy'amategeko muzogikurikirane rwose turacyari mu kigabane cya 4. Ubundi itegeko niki ni igihugu duha kuramba no kuranirwa. Nta tegeko na rimwe Imana yigeze ishinga ku murimo uzoba ube ku muntu umwe. Kristo Yesu nicyo gituma kuko yarafise Yohani yamagwikiriza kiyo, akagira batatu abana b'inguba, Petero, Yohani na Yakobo, akagira abigishwa 12, akagira 24. Umuntu umwe Eliya yarafise Elisa arafise Gihazi, arahemuka arihemukira. Muga murabona nawe inyuma yiwe abandi banuzi baza badobera kamwe kamwe, gusa yari yasize intsinzi atari igihe kirekire ya Isirayeli. Murabona Yozuwe yabaye yari wenyine akabura umuragasi akabikora. Yozuwe yabikoze ari yasize umupfumo, yasize umuvumo uteye ubwoba, yasize umuvumo usigara urica abantu ku musozi bafise isezerano ry'uko iwabo hazovuka umucunguzi. Mwibaza yuko yari Meleki kugira ngo yiyahure yarafise abahungu 2 Kiriyoni na Mahoroni, gusa nuko Karuti nako gace kabonera gahengo, sibyo? Yari Meleki umugabo wa Naomi. Mwibaza yuko yari Meleki bugenda afise umuvumo wo kwa Yozuwe, so mu gitabo cy'abacamanza nawe ibyiwe byanditse mu gitabo cya Ruti. Yari Meleki afise umuvumo, Yozuwe yagiye ari wenyine ntabwo avuga ati jya n'umuryango wanje mbisemwe ibi. Yozuwe nigeze aramwasigira umurage gushika n'umwana yabwiye atamwizeye. Buriya rero ikintu ukoze uri wenyine tuzogiye agaciro k'ubutabazi, uzogiye agaciro kuko nabashobora kugusubiriza mu nkoko cyangwa bakagusubiriza mu nkoko ikosa. Miremera gose mugabo buri kintu kimwe cyose. Niyo mpamvu iruhande yo kudugenda ku bitaro ugasuza n'abahari, iruhande kugira ntuzoha agaciro cyane guhigira umuhigo mu kintu cyo gukora individuellement mugusanzwe ubikora. Umuhigo n'ikindi kintu gifise igicaniro, kandi umuhigo ufise igicaniro nimba atanu na hamwe Imana yavuze. Ubundi Imana imibereho yayo nawe niyo yonyene ivuga ngo nugira. Ubundi Hananiya na Safira burya bisigaraje duke nabo ngo bari bashize hamwe byose, ariko ibyo bahabwa byagaruka mu miryango iwabo. Yozuwe asiga umuvumo wafashe Hele imfura y'urawera n'ubuheta bwiwe burahwera. Yari umucuko sinzi ko ari we yari ubuheta kuko niko umuvumo wavuga. Yozuwe asiga umuvumo ku buryo bw'uko inyuma y'imyaka 1000 Dawudi amaze kuja ku ngoma, umwami Sawuli yatwaye imyaka ingahe? Yatwaye 38. 2 yatwaye 40 ahubwo yatwaye 2 yubaha Imana, amara imyaka 38 babaza Isirayeli. Dawudi ari ku ngoma ngira yaramaze nk'imyaka kuko ari yatanguye gutwara i Hebroni imyaka 7 amaze kuza kuko muri Isirayeli yatwaye 33. Muga mu bice bwa mbere mu myaka ya mbere imibabaro yagiye Abuneri mwibaza ko yatezeki bigagasa n'imivumo yagura kuri Yozuwe. Ndagenda babwira kano kamwe kuko Imana Dawudi amaze kubona ikigoyi akabona ikigoyi yagiye kubaza Imana nirihe kosa rihari ku isanduku yawe twayizanye abantu bijiriwe, ubu naho hari ikigoyi nirihe kosa dufise. Imana imubwira ngo Yozuwe yarahemutse.
Yozuwe umwe yahabwa itangazo, muzosoma ikigabane cya mbere cy'igitabo cya Yozuwe. Yahabwa itangazo ngo Yozuwe nijangiye kukuja imbere kandi nzogukomeza, nutahengamira iburyo canke ibubafu. Niyo iburyo yahengamiye ko Yozuwe yagumye ashinga intahe Imana ati Imana azokurya muzicecekere. Yozuwe yagize igihe mu kirenze cyo gusiga atamura agasitsi, kubera yabikoze. Ikintu ukoze ku gatwe kawe gishaka kukuvyarira umugisha cyane kikuvyarira, kuko biroroshe ko umuntu akwihweza akakuroga acaka kuvuma mu izina ryawe, kandi akakurogana acaka kuvumana n'icyaha. Mbwe ikintu giciye ku gicaniro ukagishira amaso y'umukozi w'Imana akakwatura ku ijambo ry'Imana, gifise ubudahangagwa bw'imerere budashingiye ku bweranda bw'uwo mukozi w'Imana, bushingiye ku itegeko rya rudasombwa. Iryo niryo banga mutarigera mumenya. Kwiyunga imisi yose abantu biyunga, nico gituma nababwiye mwana bariko barakritika bijya byo kwa Zebiya. Narabarayeze sindamuzi n'isura, werutse niyo nagiye mbona bamurungika ifoto kuri inuze, sindamubona n'isura ndabaraye. Numva uko bamuvuga nange neje ukeshisi ibintu byinshi bikunda gutwara umwanya wanje ngo ndiko ndumviriza no. Mugabo nabwiye umuntu ariko aramukritika, ndabwa ati ibintu bitakuraba nzorabe hasi bitabaje pati niba bicemo nikibikabaza umukorezi. Kubera iki umukorezi aragaragara nk'umukorezi pati musasedoto na musasedoto. Zebiya ni mumureke bugico yaje kwigisha isi kirahari, nazoba umurozi mumureke, kubera ko Imana kubacamanza yababwiye ngo aba bantu batatu Imana ibaha ubutware ngo mubice mu bakureho ntimushingirane. Mugabo ngo irasiga imiryango itatu, izagira iki? Izafasha Imana gupima ko bayikunda nuko bakunda ibyibaha. Harakana Imana yasize ku gicaniro kiri ku muhanuzi. Karahari aravuze ngo none ni misi yose. Hari igihe uzokwibaza ngo ni misi yose, mbabarire umukristo yabajije burya n'ubwenge bwinshi, sibyo? Hari igihe ushobora kuba nk'ubu ndabaye nk'akarorero nk'umukristo runaka, simvuze oya, ukavuga uti iki gicaniro nagihigiye ku muhigo. Ega burya keje imigisha ngira ku cicumi, burya imbuto niyo ari cimeza wowe nyene wipfuje, mugo umuhigo ushingira ku cicumi. Rero umuhigo ushingira ku cicumi uri kurasoma amajambo Kristo yagiye avuga, cyane cyane amajambo yanditswe na Luka, kuko burya uko yanditse Luka ibya Kristo siko Matayo yabyanditse. Kandi mwibuke ko Luka ari wagananye na Paulo, cyo gituma inyandiko za Paulo burya ahanini amajambo ya Kristo nibyo. Mugabo inkuru nziza urumva ni ntangagwa ni cyangagwa. Mugabo amajambo ya Paulo burya ni yagize Bibiliya, kuko n'umwanditsi wa Paulo yari Luka, ari umu intellectuel mu docteur. Kandi burya Paulo Luka yigishijwe na Paulo, kandi Paulo muvyibuke ko twigishijwe na Yesu Kristo, no mugasi gusa yatawe na Yesu Kristo. Nikuvuga rero Luka uko yanditse ibya Yesu Kristo siko Matayo yabyanditse. Matayo yajana mu butware mu bwami, mugabo Luka akajana mu busirimu, mu intellectuel, mu bushobozi, mu buhinyanyuzi. Mariko akajana mu bintu by'imbaraga, ubukozi bw'ubuhanga. Yohana akajana mu bintu by'urukundo, guca bugufi, kuyangana, kubabarira, ariko harimo no guhana. Nico gituma ari nawe yanditse igitabo cy'ibyahishuwe, sibyo? Imana rero ibyo bintu bigira yabibonye. Nukuvuga umuvuka ni Imana iwushizeho, sibyo? Iyo Imana ishizeho igicaniro ikagishira ku muhanuzi, burya nimwibaza ngo umuhanuzi bigavuga umuhanuzi ngo abyarana n'uwundi mu gihe bakibangabanganye nk'uko no muzovyiweze guhera kuri Eliya wamwatiye uwamuforomye nawe tuzi ko ari umuntu wita ishuri. Muga ivyo yakoze muri Isirayeli biragaragara. Muga kandi nawe ntiyatiye Elisa, kuko aramukankamira aramubwira ati reka ndeka Imana ibwiye ngo njye kuri Danati ndakurahiye, kuko Imana yari yamubwiye Elisa adafite inyasi. Ntiyari kubaka ngo Eliya musige, avuga ati sawa nutasamara cyo nsabye icyo ushaka rero ko wase kumvira uruhande. Aramubwira ngo umugabo ni wo guje kabiri, avuga ati sawa unsabye ikigoye mugana utasamara nutasinzira, n'indugu ubona urabigabana. Yarabigabanye ntiyabigabanye, mwaza ko yabigabanye byoroshe, yagumye turumbuye amaso ko iyo uri gukora igikorwa uri wenyene umurage urambye urawutakaza. So guhiga umuhigo ni mu birekera igicaniro, kandi umuhigo uhigirwa ku cicumi. Niyo mpamvu imbuto, amashikano, utwigoro, ibyo bintu ntabwo ubikorera n'ibitarari bitaro bikorera atandukanye, natwe ubwacu tubikorera atandukanye. Mugabe igicaniro uri kurasoma rero mu nyandiko za Luka, ndahagaritse gatoyi, ahagira hasobe ndahagarutse gatoyi, cyaje mu kigabane cya 16. Ujya mugore yaguma atitiriza, ujya mucamanza tubaha Imana n'igicaniro, kuko ushobora kuva ku bitaro ugagira intege nke. Naganda babwira akantu kamwe, abana banje ahantu tuba ari ahantu bugera ahantu avuga ijambo ry'Imana, ukuri kurarengana
je uri ku metero 100 ndiko ndasengura nyumva nabo saa 9 z'ijoro. Hari abantu rero bahora baza gusaba ibintu, bamaze kuza gusaba ibintu abana bakaza bakambwira ari amafaranga ari imbere yanje ari iki, nkababwira ari ikintu kiri muri stock nkababwira. Rero abo bana ubundi musinza numva umwana avuze ngo mango ndababaye, mungu w'imyaka 11 uge dorere ngo ndakubwira ma ndababaye, ndabwira dore babaje niki ndababaye, ngo wa mugabo ahora zangana kana kakobwa kiwe ngo agera na beki ngo agize ni kumango yari yambaye neza, ngo bya bipasu matabi muriko kuzima bwawe ni kwa ruguhambira. Ndabwira ni dore none ngibyo bigutwaye iki, ndababaye ngurazi kigongo nanda mukirira ngwagana namvise uduhera ngo wowe ngutazi ngo nkajya ngo uduhango tugure nkashi ni numwana umwaye ngo agura ikintu zikeje utakigurisha bikamaye hajye ubanye nabandi ngo nubwo ngo natumwa sinamubwiwa gusa ndage ntusuye kwidodomba urumva dogere ko yatanze ahuye n'akantu gato y'icana mugiye wacishije kugicane konje nk'ici wanje aho ngene shetani raje kugirane kwidombeka mugiye ni kuvuga ikintu ukoze kugwaro bugiye gicaniro kirikijwe y'ubuhanuzi n'ikindi kintu kuki ujya mu cano waguma avumbika wewe uva ukaja mu bikorwa bya ukava muri ukaja muri cyashavu rya mugabo Imana abahanuzi Imana yigeze kubwira Miriyamu yari umuhanuzi kazi niwe nawe yatumye Musa yonka amabere ya Yokabedi. Namuzi ko yari yagiye kumutera mu rufunzo amaze imyaka 3 mugaka muhuza n'umukobwa wa Farao kagira ubwenge akavuga ati kuko umuhanuzi ubundi n'umuntu ayibona mutima mweranda amenye ikiri ku mutima w'Imana akagere guteza mutima mweranda hamakaza akagihuza n'ikiri mu mutima w'umwana w'umuntu. Miriyamu arakinagaye araje bari mu nzira bageze Mediyani asuzugura Musa n'imatarazi muramukazi we Zipora kubera Yetiro yari yamuza zibaza ko Musa yasambanye ko mutere n'umugore we batari bazi yari yamurongora Mediyani amugira ko bana babiri Yetiro amaze kumuzana nimba ukabona yinjiye mu yamacange nimba ukabona Musa yinyabije ko hari umugore we Mara yamushingiriye Mediyani kwa Yetiro nukuvuga kuko ntibari bamuzi. Miriyamu araza yongorera mwene wabo Aroni peka niwe wenyine hari kwa gotse Musa niyabyumvise Aroni niyahangaye Musa Imana acihangara Miriyamu Aroni na Musa agira ati ngwana irahogira tumusagi wanje Musa mwebwe ndabavugisha mu ndoto ndabavugisha mu majambo mugabo Musa agera mu bubiko bwanje ndababajije ni Miriyamu yari afise ikosa no none ko atarabizi ko bamumushingiye kandi Mediyani hari mu banyamahanga nabo kwaraguwere sabo kwa Betueli abanyamahanga niraguwere Betueli ninde nico gituma na Tobito ugera umuntu adasanzwe burya Sara yero waraguwere ico gituma ujya muvumo uko arongogwa n'amacetana kagira Imana yari yaramubitse kandi ico gituma marayika Rafaeli yabanje akaza muzosome igitabo ca Tobito. Ibi bintu by'ubuhanuzi murabyubanje zanje nuzogavuga ngo urumva ngo jengo ndabona nengo none ngo hano ko nashize miliyoni 6 ngo sibisanzwe ngo yani iyo ushaka kwiga icaniro cyawe gikomera simbahenda uragikomereza ko ubutunzi bwawe. Ibintu byinshi birakogwa byo twigora mugafi byose bifise icyo bita ngo ni security ishingiye kucukorera ku gicaniro kirikijwe y'ubuhanuzi. Icyo gicaniro kirikijwe y'ubuhanuzi natwe ubwacu ari byo dutegekwa biba biri hejuru yacu muzobaze nabandi. Gusa umuhanuzi araba ku mutima nka kujya guhanurira akagusigurira indoto ukavuga ngo yego nuko byari bimeze muzasome Yozefu reka mfatire ku Daniyeli niwe bikomeye Daniyeli Nebukadinezari yagize ubwoba cyangwa Bartisheze yagize ubwoba kuri kakaganza kandi kangomene teke Farisee ni gihangange ari mu bantu araryohewe ntaca kenye ubwami bwose niguye kandi butunze ariko akaganza kamubuza amahoro abapfumupfumu bo barananirwa bakoniko nibo barananirwa bose. Daniyeli aje Nebukadinezari warabiryoheje nguko Daniyeli yavuga ngo urumva ro mwami ngo iki giti ngo niki ngo ni warosidi ni kuko ari yibagiye indoto. Nebukadinezari yararose yibagira n'indoto hariho kurotoza indoto wibuka we yarazibagiye kandi tuzibagiye uba wibwe ubunyazwe imburi kuko indoto ni imburi indoto ni inama Imana ikubwira ubu rero ubunyatswe umaze kubunyazwe ikiba nigiki
uwo mugabo Nebukadinezari Daniyeli araza. Daniyeli aje aramubwira ati mwami usinzira uri ku buriri bwawe warose ibi n'ibini ngwego sha ngwego ko yavuga niko yagomba kwiyambura gahutu ngo mwambike, niko yagomba kwiyambura impeta ngo mwambike. Farawo niwe yiyambuye impeta ya Yozefu. ngwego sha ngwego ko umuhanuzi azakaza agakora kukiri ku mutima wawe no mwijoro usinziriye. Bya bintu bugi ibintu byinshi Imana bibateza kugira ngo mwemere abahanuzi, hama nimumara kubemera nayo Imana ibashire mu kanwa ibyo ishaka ko mukora mubone kugirane mubone guhabwa ubutabazi. Rero iyo igicaniro cyawe utagikomeje, ndabasabye numara gusobanukirwa ahantu kuya gushira igicaniro cyawe ntuzoswe kuja baje, ntuzoswe kumuhigo imisi yose uhishingiye ku cyacu. Imisi avuze ngo imisi yose senta avuze ko ni Bibiliya. Mugabo imbuto n'umutima ukunze, kandi warashaka n'umuhigo n'umutima ukunze, kuko hari abayigira kwa Rusiferi, hari abayigira kwa Kiranga, hari abayigira kubica kavuga ati numumfatira ukamungerera ukanzanira umutwe wiwe. Akararo ninde? Akararo ni Herodiyake. Yavuze ati ni mu Mabatista umutwe wiwe niko gashimwe ngene ko muko kwanje ko yatambye neza. Baramukerera barawuzana ku nkoko. Ari abayiga imihigo ni muyicecekere mugende mu bibi imbuto. Uvuze mwami kuraba umubanyi wawe ni imbuto kubera iki ejo nawe azoza kukuraba. Ariko nuwiga umuhigo kugaraba imfuvyi ejo nabazurabizaho, n'abaturabizaho bazorabiza abandi, n'abaturabiza abandi bazogusabira umugisha. Mugabo umuhigo ushingiye ku cicumi cyose, namba umuhigo ushingiye ku cicumi ukaba ugomba kweregwa mu bukobwa bwawe, mu bugore bwa muke, ntugatakaze igicaniro cyawe. Tuzo kiratse cijimije cyonyene, kuko hari umukristo yigeze kumbwira yabaye muri quartier imwe muri zikaritie z'Ibujumbura hari igicaniro cya Louange, n'umukristo mu Katolika hari igicaniro cya Louange. Mugabo amaze kwimuka muri quartier ahandi agiye ngo bagira igicaniro rimwe mu kwezi. Ico gicaniro rimwe mu kwezi akumva biramuruhije cyane, kuko yari yamenyereye ko bintu excessive muri we. Avuga ati none narambiwe no kugani nzagira ni ico gicaniro nkanja ko kizoza nkakibona. Ati numva inyota, numva inunu, numva nyene ari yanugiye. Ndavuga naho ni mwisho uyubakire ku kindi gicaniro honye, kuko ngaho kibagisa ni cyasenyutse. Mugiye utari muri noyo cyangwa aranambwira ati uzi yuko nanasabye umusasedote yo kuri iyo paruwasi ati yatswe kumbya. Tinaramusabye ndamubwira ati none aba bakristo ati yuko navuganye na Berger ngo acambwira ngo yango baragase ku paruwasi nyene ngo baduhaye umunsi umwe ngo nawe nyene hari igihe tubona nyene kumenga birabananiza. Ndavuga ntoya ahubwo genda mucana igicaniro cyo gusabira iyo paruwasi yanyu ako karere kanye murimo. Ni kuvuga rero bakundwa b'umukama, namba mushaka umugisha w'Imana urahari. Mugabo ngira ndabibiri banga sibyo, genda numara gusobanukirwa ngo maze kumenya inzira nategerezwa gucamo ngo nayigumyemo. Awundi mama yigeje avuze ngo ahaha ngo nzoshira kudukwi nongene ninyegeze udukwi gushika iki gicaniro kigurumuka. Ni kuvuga ikizatuma ubwami bw'Imana bwaguka niki nuko hari ahantu hiyunzu abantu barenga umwe. Abantu bamaze kwiyunga baratuga, Imana ishimishwa nabo, iravuga ati muri mwebwe ngiye kwihesha mu icubahiro. Nico gituma Kristo atagwirizwa kubyara mu buryo bw'umubiri, muga mu buryo bw'umwuka arabyara. Muzobyiweze womenga Yohani Batista niwe yakoca abigishwa mbere ba Yesu Kristo, muga muzosome mu kigabane cyo cya kabiri muzosobanukirwa ikintu kidasanzwe. None rero guhiga umuhigo kugwawe ruhande kuri jewe oya, mugabo kubiba kugwawe ruhande sawa, kuko gutanga ko imbuto. Erega nujya mwana w'amahera 50 canke 100, erega nujya mukozi uhakazi iyo utamufashe nabi numuhesha umugisha we nawe urumuhesha umugisha wiwe. Erega nujya wakuriye impuzu mugabo umuhigo kubera ko umwigushwa kuba utarubisobanukiye ko umwigushingiye ku cacuro. Niyo mpamvu nacenda byigisha kugira ngo n'abatabibuka byimba byumve. Nimba wari usanzwe ubizi ko umwigushingiye ku cacumi oya, genda igicaniro cyawe ntikigere kizima, kuko hari igihe uku kwezi uzoba utanze hariya kundi ukazariya ugasanga wa muriro wawe hari hageze ko Imana ubundi ni systeme rateye tuno turdisoreye burya nasi Imana ikorera muri strategy. Ni kuvuga muramaze kubona ventilateur
climatiseur biragoye, ventilateur kijya kajya kazana umuyaga kagira uko cyane ku buryo bw'umwihariko kajya ko hejuru. Burya system Imana ikoramo mu kuzana imigisha nimwumva ubuhanuzi buvuga ngo Afrika umwaka mwigiye kuvuma muzobyumve. Kubera iki? Hazoba hariho abana bavutse, reka ndababwira ingene muca mu biharura. Hazoba hariho abana ucuharura imyaka 40 imbere. Nusanga nk'ubu urabona imyaka 40 imbere, sibyo? Imyaka 40 imbere nk'ubu twe mu Burundi haburamo imyaka 8 icyo gihe hari kwaseseka amaraso mu Burundi, hari intambara yo 1993. Murabyumva? Kandi iyo ari kwaseseka amaraso abari ishavu ry'Imana, niyo abaragahinda k'Imana no ntibazobahende. Abari ishavu ry'Imana, Imana ibiri kiravuga ngo aho Imana irinzemera ko amaraso aseseka. Mudafiki natanga Imana, reka ndabwe umugome umwicanyi natora ingota bikemera, natora ngo akubite kudeta bikemera, tuzogombe guhangana nawe, tuzogombe kurozera gurara, uzogenda ubwira Imana uti mbabarira gose. Nimwe musabira Uburundi, mwe musabira isi, mwe musabira eklezia, nimubona ahantu ariko waseseka amaraso, ntimuzogende kuvuga ngo Uwiteka ngo genda uvuga uti Imana tugirira ikigongwe gose. Riba ari ishavu ry'Imana yakiriye umuntu umwe, sibyo? Itamwase kandi itamukunze, akaba umuntu. Erega Pawulo nawe ngo burya arazi ngo ariko akorera Imana mu kwica abakristo, ariko yakorera idini. Fineras ngo arazatora imbuga itarabatobekiranye no mukuzimu bigerayo. Niki gitabo cyo kwa kivuga ko Imana ivuga ngo Imana irabwira Dawudi iti wasubira ibi bintu, irica abantu mu mareka arakubita inkota iraranda kata abantu. Birangira giziki, birangira ageze ku mbuga none hatangiwe icicu, inkota igiriki gutwira ivuye mu ijuru ribuzo mu mareka gukora, irapfuwa. Ndamuri ko mubwira ko muri Israel atari ko cy'urukundo cyari cyabaye mu bantu. Abantu hasi umumareka ahita atematongora ageze ku mbuga yo kwaho nawe yonyene kwa Orunani niho honyene yaciye hagarara apfuwa. Ngo hari ahantu Burahimu yubatse igicaniro. Reka mucyubahe mwongera mucyubahe, Burahimu yubaka igicaniro abasuku babona mucyubahe mwongere mwongere mucyubahirize, n'Imana yacubahishije naco tuzohindura. Yozuwe rero umuvumo yasize muri Isirayeli wabaye ukwigendako kubanyamwigendako gukora ibintu byose, kandi yabikoze neza. Mugasiga umuvumo watumye Dawudi ari ku ntwaro mw'inzara iteye, mwimaze gutera ngo Dawudi aje gusenga. Agiye gusenga ngo bazimana, abajije Imana ngo Imana imubwira ngo genda ubaza abagibiyoni icyo bashaka kubakorera, ngo kuko bafise agahinda mu mitima yabo kubera ko Yozuwe yigeze kugira ikosa akabica si Yozuwe ahubwo kubera ko umwami wa mbere w'Isirayeli Sawuli wo wasubiriye yarabishe. Mugabishe bahora ubusa kuko ubwene bari binjiye muri Isirayeli bwari ubusamazi bwa Yozuwe. Voilà amakuru yabaye ngiye muri Bibiliya cyane. Amakuru no kuvuga muri Samuel wa mbere umenga, amakuru no kuvuga gusa aravangatiranye ko bihera muri Yozuwe bikaja muri Samuel wa mbere. No kuvuga kungene yo kwa Yozuwe yarasamaye, hajya Sawuli ngo agiye ku ntwaro hari inkota zibiri zonyene, ibigwanisho byose Imana yari yarabahaye batsindishije za ntambara. Ni kuvuga bwari busigara ubuhamya gusa ngo haravugwa ngo muramaze kubona umuntu yigeze kuba afite ingabira ngo kera jana arasenga amashetani akiruka, ugasanga ni imbobo y'itabi, ni imbobo y'ugwagwa, ni imbobo ya tangawizi, ni imbobo ya hari utundi tuntu baharaye. Shabu y'Imana gisuke ko base bacu kwera. Ni kuvuga ngo Yozuwe abagibiyoni baramuhenda kuko bari bafite ubwoba ko ashobora kuzobica. Baratekera imitsima n'imivinyu ngo bikanye n'ibirato by'atabagutsa ngo ati tuvuye kure twumvise ibitangaza Imana yabakoreye, none dushaka kuza kubana namwe kubasaba. Yozuwe ngo agira ikosa Imana yari yavuze ku gicaniro ko hariho abazoha ari bene Levi basha ngo aca bashira ku gicaniro bakaba ari bavoma amazi ku gicaniro, ari basatura inkwi, ari bagirane. Iyo araba ingajya mwinjiza mu mitima ngizotuma mukoga ngo kumva uko bagenda gusatura inkwi niki incabiti yabari bamuhenze barabakuru bibe go barabana bayiterera hakurya bagasura bakayitera hakurya.
Yozuwe ngo aje kubaza Imana ati waradekonye. Yozuwe ati nta kundi ntiyabicaca bagumizaho. Ubwo umwami Sawuli aca arabica. Bwarabahohoteye bakoresheje ubwenge bwabo, utagira ubwenge Imana iragutanga. None rero muti bigende gute? Ni mubura ubwenge Imana irabareka. Oya, igicaniro n'ukuri pe. Kandi nongere ndanabahanuye, genda mubanze musenga Imana kuko ubundi icacumi kirazira kugitanga waho urudutse. Nusanga warasobanukiwe gutanga icacumi, Yeremiya yaravuze ngo nindacigisha bakakimenya Imana umumugisha. Kuko icacumi burya nico kizotuma umwuka w'idino hapfa. Icacumi nico kizotuma karande ibisuzuguro iyi mikorere yo kwakiranga ihapfa. Icacumi nico kizotuma n'abasaseredoti n'abapasitori atawukora mu gihe katawusambana atawuboreko. Kubera nukuvuga imigigo abasogokuru baba baragize nta myaka igihumbi irahaca we upfutse. Iyo migigwa rero n'amaje cyane 39 irashikira nk'iya Metusela. Iyo migigwa rero yagizwe iraca gukorera mu kwebwe bisokuru 10. Imaze kubikirikira gukoreramo nk'ubu genda bakarorera gusa ntabwo notora pe. Mugabo nk'ubu nshingiye ngo kuri president ndashobora gutora umuvumo dufise mu Burundi. Kuko simba nkimuharura muri mama na papa bamubyaye oya, simba nkimuharura mu ntara yiwe y'amavukiro oya, ndamuharura nk'uri hejuru nk'umutware w'abandi. Nk'umbwiye uti mfatira aba president ukavuga uti president nyene icyubahiro Evariste Ndayishimiye na nyicyubahiro umuhisi president Nkurunziza ukabandanya nibaze ngo ndanabazi hose ukabandanya noshika kuba president 10 ngaca ndabwira umuvumo dufise uyu musi nowe mugaho kugira ndayitore ucumbwira amateka y'uwo mu president yicaye muri bijya biro uci usanga bituranye nuko ari umwami ataba president 10 bahari ucukorera mu kindi kirere cyo kwa Salomo. Iganiko biri ni amambu mwana bijya muvuga bijya byanuze bya Donald Trump nakajya munagira biri muri buhanuzi bwa Ezekiel narakimagishije. Nimwe mudasoma Bibiliya abari gusoma Bibiliya nabo bari gufukura amaso mwibarabara bari gufukura amaso mu birere kare mugatanda mu isaku ndugizira avuze ngo ndimuzo kwiwaza inyenyeri n'ukwezi ngo mugirene ngo muhave muvuga ngo ngibi noneho bigiye kuduha umuco ngo nibigenda juru ndimuzohirahira. None mwebwe nimuvuga ngo ngari ariko hava amaraso ngo kwijora amaraso ngo burya bice biraza mukadumana birabaye bijya n'ibisokuru bituriko. Nukuvuga igicaniro ngujya Elisa yafise igicaniro ngo yicara ahantu ku musozi yicara ahantu yahawe indaro n'umupfasoni wiki wishunem inzara igatera muri Israeli umwami akabura ijambo afata agasanga ngo abagore bariko baravuga ngo duteke umwana wawe nanje tuzomuteke ejo tumurye n'abana nitumara kabiri Imana ikatwibuka Imana kwibuka uri mu cyaha. Ngo umwami akavuga ati nimba hakiriho umuhanuzi muri Israeli ndamwica. Kubera ko yavuze uko mwami yavuze uko kuko umuhanuzi yabaze impamvu Imana yateje inzara Israeli amaze kuvuga ati yamara mwabanye Israeli nimwisubireko mwami buza abantu gusambana mwami buza abantu kwiba mwami serukira abantu bagirisha inama naho umwami ataje mu mahoteli ngo barabe kuko bashobora no guhanahana ibiturire bakabiha umwami yatumye mugabo umwami amaze gutanga itangazo Imana yacitiye umuntu ku gatwe kiwe ngo umwami ataratanga itangazo cy'ababigoye. Elisa aravuga ati ndavuze ibyo kurya muzoba mujya mwese mugahaga. Umusuku w'umwami protokole yiwe aravuga ngo nawe ngo rekurahererwa. Ikintu cya mbere uzokora ukabona ko Imana yagusuzuguye nuko ikintu cya mbere uzokora ukabona ko Imana yagusuzuguye nuko vuga ngo nuko uzobura umuhanuzi ugahanura ikintu n'icemere namwe ndaba ya modoka ari hapingira ndarabambuga namwe n'abahanuzi nabije by'amagi Imana murarinda Imana muza kwizana mu burofa nka burya murarinda nuko uko bavuga ngo ugiye guhanurira ngo abaririmbyi ngo abastare ngo bahanurire ngo umustar azoyitwara ni vuguti kuko nanje nkunda indirimbo zawo nkunda no kugene bameze je ndiko ndarabibereye mugango Imana irapfunze nta soni ivugira mu ruji wanyu barabayenze ngo avugiye mu gisaka icisha izasi cyo kizotwica twebwe no uri Manase nahaguruke
hari ibintu jewe ndabaka urubuga rero iyo ngize amahirwe nkana bibona bigasamara n'akanya gatoya ndavuga ndembana abo bantu wabahateye inde bateye ijeke ninde bateye anesthesia ninde bateye ikinya cyo kurinda witeka aravuze muramugende mu basomere bibiri ya mwari muzavugira tubabarire kwitura kurenganya Imana yivuza nakivuguruza ibyo yavuze uzavuga ikintu wabanje kumva ko umuka w'Imana kigwavuga uteye kutenda zambaye nta busambanye nyenyereyeko nararira ringanyeko singene ko banza n'ibyondya n'ibyonwa singene ko banza nira amafaranga ndavuze kuko ari wowe uvuze uvuga utuwe uvuga uwiteka aravuze nawe ngereje nibaza nteko ndasoma Bibiliya ku ibyo bintu nabikora ndakubwira ati ni wihane nawe wigira uko Imana niba hindoto muroti muca mu kirubanza ngo izo turazirotora none umwuka w'Imana nazibarotorereza tuhakanya ko zirotora ndasozere muruba ko Isirayeli abagibiyoni baciye basaba abana bo kwa Sawuli barahwera harimo n'abamikari ni kuvuga abakundwa bo mukama abigishwa ba Yesu Kristo bamaze kuzura umutima mweranda bashize hamwe batandukanywa n'urupfu rwonyene sibyo genda imihigo nimuhigire ku gicaniro canyu ndabwiye ngo gicaniro cyo muri studio restaurant comme Kristo ni muzima nimwabikora kuko ni kizosunyuma kandi kizokomezwa namwe iki igashara byacu ubutunzi bwacu ubukomezi bwacu ushingiye ku mapfi bishingiye ku budahemuka bishingiye ku gukoresha ubutunzi uko Imana yabugenye bukore kuko ni byacumi byanyu namutanga icacumi kaja mu kabare namucanga icacumi kikaja kugura indaya nawe nuhura ubwenge Imana yakwicecekera mugabo kandi munavyibuke nta nuko birekuwe guca urubanza kandi munavyibuke kwikeka n'icyaha Bibiliya iravuga ngo iyo wiketse mugenza wumerita urupfu kuko nawe uba wamwishe ntiyawera mugabo nimba ufise ubwenge genda amashikanwa utwigoro imbuto mu bikoruko mu byumva ariko n'imbuto kuyibibira ahantu hatagira ijwi ry'ubuhanuzi numva umenga no kurisha ubuzima bwawe ibisigaye witekanire Imana igira neza Imana mushobora byose iguhica umutima wawe ushaka mugabo imbuto numara kubona igicaniro ndasozereye handi muri Luka 16 ujya mugore yaratitirije ari nginga kugezaho na Kristo avuga ngo niminginga nukuvuga iyo hora igicaniro cawe gishingiye ku cacumi uno musi ni muri paruwasi ejo ni ku Karago ejo ni muri komera Kristo ni muzima nukuri ushobora gupfira mu mayira abiri kubera iki ndababwira impamvu ubundi icacumi gitanzo mu gishimani guhantu ugaruka mu handi watanga icacumi gusa handi watanga icacumi hagaruka n'icacumi nyene ni wiga ukamenya ukigishwa neza icacumi ukakimenya nta habiri uzogitanga hano hamwe kandi ugitanze hano hamwe uzumva ko ari ahandi hano mu kirere uhora ngo muri Kristo tuva mu giza tujya mu handi mugani tuguma tuje baje oya ni tuguma tuje baje no kuvuga si kuje baje bukundi hari gihe wumva umenga icacumi cyawe kigiye guteza imbere paruwasi ukumva umenga nkuba ari wo mu Kristo reka icenda kireke kugira ngo sinkomeretse umutima w'umuntu ni kuvuga kuko burya ariko umuka w'Imana atabibayemo n'ibi byose byabakomeretsa kandi noneho byabwiwe benshi ari gihe bitari ibyawe wa mu Kristo kurabyumva ari gihe bitari ibyawe ntuce urubanza mugabo burya bene byo babyumvise babyakiriye ni kuvuga rero ugasanga wowe muri wowe uvuga ngo Mana reka kwipa nagira ndababwiza ukuri ahantu hose ari gicaniro cy'umukama ntashobora kuburikira habesha ntimuzokwihende ahubwo we numara gusobanukirwa genda ubishigwa rimenetse uwo matane n'umukama ngira utahana ngomba kubavyaza umusaruro mu buryo bwose bw'imisaruro hama mu guca ugenda twatwigoro kwa gusuhuza abagwayi mugabo umuhigo oya hama mugabo yavuze ngo ikanzozere ku kibazo ciwe umuntu ushobora kuhiga ubwira Imana uti ni wankorera iki nanje nzorihira umugwayi imiti y'amahera anganuko no kuvuga iyo miti y'amahera anganuko ucuyimenya gute
urumva ko ari umuntu usanzwe uzi, usanzwe warabonye, usanzwe mwaraganiriye, yarakubwiye ati mfise fagitire y'imiti y'ibihumbi 10 nk'akarorero, atabikubwiye uca umurondeza gute? Ntiyumva ko arakabura ariho nakiyongeyeko? Ahubwo ni bimwe nigera kubwira umwana w'umukobwa yavuga ibya connection bya wifi. Ahubwo icyo ukora ni igiki? Wowe mu guhiga umuhigo uca ubwira Imana uti rero Mana jewe ngiki mpize umuhigo w'ikintu iki n'iki n'iki, sibyo? Dufate ko atari umuhigo w'icyo winjije, ni umuhigo w'icyo Imana ishaka kwigukorera. Dufate nk'ubu uragwaje, okay? Uravuga uti Imana nunkiriza umwana uzobukoze, kandi ndakubwiye neza ko nanje nzovuza abagwayi. Muri ico gihe ni byiza ko uca ufata, urumva uwo muhigo ko wawuhitse, uca ufata ukabwira umuntu akurondera urwaye, cyangwa ukavuza uwo usanzwe uzi. Ubwo usanzwe uzi naho usanga ari itegeko ry'ubuvukanyi rigutegeka ko muvuza utarinze guhiga umuhigo, ku buryo ugiye guhiga umuhigo Imana ikubwira ati none uhigira icyo utegerezwa. Uko nk'ubu uri umugore niwe uvuga ngo ninoza ngo amabase ngo nimesurize impuzu ngo yagira mu rugo kwawe, niwe wohiga umuhigo ugiye kumesera mu rugo rw'undi muntu nabwonze namwe nabarinze kuyinjira n'umushiko gutegerezwa. Mugabo wa muryango wagutse urimo abantu bagutse, no kuvuga abantu bagutse barimo wa muryango uba ufise imbaraga, cyangwa cyane ko ufise imbaraga zo gufata ikirere cy'abarozi, ikirere cy'abambuzi, ikirere cy'abangushi. No kuvuga bwa butunzi bwawe, iyo uvuga uti rero Mana kijyamwe n'abandi, cyangwa ukaca ugenda ku muhanuzi ukambwira uti jewe ngomba kuvuza umuntu agwaye, ngomba kurira mitiwere abantu, ngomba kugira iki. Simvuze ngo nahandi Imana ntiguha umugisha, umugabo wari umugisha uri vulnerable, ushobora gufatwa mpiri n'ikindi kintu, ugasanga ni nka kujya kwa kazino, ugasanga hari ikindi gitego nawe hari ikindi kintu bigaca binywana bigaherana. Mugabo biciye kuri ijwi ry'umuhanuzi, kuko ikiguma ari gicaniro gihora caka, gihora caka, gihora caka, gihora caka. Mugabo ukiva gutanga urahejeje, uravuga ngo nkoze ibyo nategerezwa, ndamusukumbura kimaze ugaca ugenda, uzoza mu zindi mbaraga, uzoza mu zindi mbaraga. Icyo wasabye ngo Imana igukorera yakigukorera, uhiguye umuhigo canke igiye kubwigukorera uzohigura umuhigo. Mugabo ku gicaniro ahora gwa, kuko niho honyine hari rya vandarateri rya systeme y'Imana. Nuko none rero tudataditse umutima, Imana igira neza byose, igenda itwigisha, igenda itubwira utuntu. Mugabo mwumve ngo umuntu kugwiwe ruhande afise ibintu byinshi cyane byo gukora. Mugabo ikintu kijanye n'umuhigo wo gushingira ku cya 10, ikintu kijanye n'umuhigo w'ikintu ushaka Imana igukorere. Mugabo ikintu kijanye n'umuhigo wo gushaka Imana ikorere, genda uhigira umuhigo ari ijwi ry'ubuhanuzi, ari ijwi ry'ubuhanuzi. Ndabizi nk'ejo nari mfise igenekerezo rya 13 kwezi kwa 11. Mana we gwera igenekerezo rya 11. Imihigo nahize mu kwezi kwa 10. Hafa abantu mwese mwahize imihigo mwarisho. Narashimira abakristo babiri bagarutse gushima bakavuga ati rega abakristo baheruka bahiga imihigo bagaca bigira. Kandi agenda abwiza ukuri singa muri komera Kristo ni muzima gusa ya birashobora kubateza akavuye ko buzima. Misi yose nuhiga umuhigo subira inyuma uhigure. Wikure kw'intandari yari yose, kw'intambamye yari yose, kuko Imana iyo umukristo apfukamiye ku muhigo wundi mukristo, iyo umuhanuzi apfukamiye ku muhigo w'umukristo, Imana ibumva ni goga cyane, kuko ikibona ubumwe nayo ubwa ngo mukore mu muntu babanje kugira ubumwe ngo turaheza ngo ikibona ubumwe, kandi ubumwe ni ikintu Imana kiyora ku mutima. Nicyo cyatumye Adamu itamureka wenyine, ubundi Imana ifite ubundi buryo bwo kurema abantu, kugwiza abantu, yari kubuhiga ariko ubumwe Imana irabwumva. Kaje gituma nakisavuze ngo babicanke batatu. Nzobwiwe n'abakristo nabisho abakristo burya batowe hafi babiri. Wagyumvise igicaniro cyanyu ntuzokwirande ngo uvuge ngo igicaniro canje ngo nagishize ko nyinshi ngo ibiki reka guhe uramuje abacero. Oya reka guhora musanzaza imigisha yanyu, hagume inginga titiriza ikirawe nyene. Ana ntiyigeze ahindura ngo avuga ati inzira ya Gishiro yari iyo nyene, yayigumye agera ku rwego Imana imuha akantu gashasha, kubera ko itakamuhereye ku wundi musozi.
nuko rero Imana nyina muri twishimire twese itunezereze iturinde kubabara itwagurire ibibi kandi dutere iteka mvuze nkanita umutima w'Imana namereshe nka n'ingabire ziwe n'ububasha bwe n'ubwenge bwiwe ibisigaye uko umukama abibaye bariko muje kubikorera mu byo kubyakira kuko itegeko ni rya rudasumbwa abasigaye twese Imana tuvotorera akantu kangana nima ko niko navotorewe Imana mushobora byose ariko buryo iri kurumviriza umuntu urumva ataha yahengane cyangwa urumva utaha harimwo amahinyu kurumva utaha ari kwikwegerako mugabo nimutoze muranishira mu ngo umuhanuzi ari kwegerako kuko mbabwije ukuri umuhanuzi inguva akoresha umwanya akoresha uburyo akoresha hamwe Imana ivuze ati ngira ndaguruhurire ndaguha uwundi mugabo ndaguha akazi ukora ukoresha izo nguvu nyene yose arurabwisha ariko uhembwa nk'uko gukora ugahembwa yose arabwisha mugabo nta byinshi na bimwe ushobora gusarura utabihawe n'Imana ngo bikunde nico gituma umuhamagaro kenshi ningakutavuna umuhamagaro avuna kubera iki bisaba kuba Imana gusumba rero nubona uhuye n'umunyamuhamagaro ukabona ashobora kwinjira mu kirere cyawe akaguhuza nawe n'umuhamagaro wawe cyangwa n'igicaniro cyawe akacubaka ugashira kwinka kandi akakidomeka kikaka ntuzokwigera kinata ngo uvuze ngo nanje ngo kugwaje ruhande ngo iki niki no uzogenda umubwira uti nkakujya basi kwiparuwasi nshaka kuvuga ati muri paruwasi abantu bakene mwo batumenyera bitandukanye n'abajya abana baba bagendera mu barabara bajya ari gihe usanga ubu babo gace bagurisha mugabo baba bazwe bugera no muri rw'ubuhanuzi mu gukora ibijyanye n'imihigo nuko kandi umuhigo buryo usangiwe n'ikindi kintu Ezekiyasi yagiye gufukama ku rupapuro ntiyafukamye ku muhigo mugabo yari yagwandikiwe n'umushinyaguriza yagize umuhigo acarupfukama imbere y'Imana yarupfukamye kari kumwe n'ijwi ry'ubuhanuzi rya Isaya niryo ryaje kumubwira kubera iki none kubera iki Ezekiyasi amaze gufukama kuri rujya gwandika Imana itacimubwira ati ndagutabaye yatumye Isaya kubera iki mushaka kumbwira ngo Daniel ngo Yosefu yari muzora amateka yabasukuye ku muhigo we n'ibyago byababaye ko baprefera kugambira mu mutima wabo kutiyandurisha kutiyanduza bashingiye ku ngwane bahuye nazo aho ikindi naco ni kubera iki Imana ubundi wana nka Mukamano ndabakara Mukamano yari ngomba acana igicaniro cyo gusaba Imana umwana mugabo agicana umugabo wiwe nawe batabihurijeko kamagenda kuri mu mizabibu ari wenyine kandi umugabo akaja guhereza inkuka umunsi umwe rero Mukamano Mareka aramugendera Mareka amugendeye arambwira tumva Mareka amugendeye arambwira tuja gusaminda ambwira ati kandi wibwire umugabo wawe tekenze kumbwira ati wibwire umugabo wawe ubundi ntiyamwabira ko bari bakibana Mukamano arabyaha mushaka kumwana no ko ari we yahereze igitambo birashika mugabo urumva ko igicaniro cyari gifise nde cyari gifise Mukamano byabwiza kubanza kubihuriza ko bari babiri aho urabe nze oya ni hose rabi Musa irefidum kweka intsinzi yazuwe hari ngombwa habeho uri na Aroni nukurire umukama atwishime katunezereze umuri wanyu ntukigere uzima ku gicaniro kandi Uwiteka duhaze byiza twese amina.